U srcu zelene doline, gdje su se livade miješale s šumom, živjela je neobična obitelj, 101 psić. Među njima najmanji bio je Max, čiji će dani igre postati borba za slobodu kada ih zla gospođa otme i zaključa u svoj zamak. Hoće li Max i njegova braća i sestre pronaći put kući? Slijedite njihovu pustolovinu i otkrite kako su hrabrost, suradnja i ljubav prevladali sve strahove. Mali Max bio je najmanji i najznatiželjniji među svim psićima. Živjeli su u toplom domu svojih vlasnika, Anom i Markom, koji su ih hranili, igrali se s njima i voljeli najviše na svijetu. Ana je imala crvenu kosu koja je blistala na suncu, a Marko je nosio naočale koje su mu skliznule na nos kad god se nasmiješio. Svako jutro psi su trčali kroz livadu, gonili leptire i skakali u potok koji je tekao kraj kuće. Max je volio svoju obitelj, ali često se osjećao nevidljivim. Zašto nitko ne sluša mene? Pitao je svoju najbolju prijateljicu, Belu, koja je bila najstarija i najpametnija među štencima. Bela ga je gurnula nosem. Zato što si mali, ali to ne znači da si slab. Pamet je važnija od veličine. Jednog sumornog jutra, dok su se psi igrali u dvorištu, začula se tutnjava motora. Crni automobil s crvenim sjajem zaustavio se pred kućom. Iz njega je izašla gospođa Crna, visoka žena u ogrtaču od leopardovog krzna, s crvenim noktima i zlobnim osmijehom. Ovi psi savršeni su za moj novi ogrtač, rekla je svojim pomoćnicima, niskim muškarcima u crnim odjelima. Ana i Marko nisu bili kod kuće, a psi su bili previše uplašeni kako bi mogli pobjeći. Gospođa Crna ih je zatvorila u velike kaveze i odvezla u svoj zamak, mračnu građevinu na vrhu brda, okruženu šiljatim ogradama. Zamak je bio hladan i tih. Psi su drhtali u kavezima dok je gospođa Crna smišljala plan kako će pretvoriti njihovo krzno u ogrtač. Max je prilijepio lice na rešetke. Bela, što ćemo učiniti? Bela je bila smirena. Moramo pobjeći prije nego što bude prekasno, ali trebamo plan. U tami su čuli šapat. Mali štakor po imenu Gimi, koji je živio u zamku, provukao se kroz rupu u zidu. Mogu vam pomoći. Gospođa Crna drži ključ od kaveza u svom radnom stolu. Ako ga ukrademo, možete pobjeći. Max, Bela i Gimi iskrali su se kroz tamne hodnike zamka. Gospođa Crna je spavala u svojoj sobi, a njeni pomoćnici su pili čaj. Gimi je pokazao put do radnog stola. Ključ je u gornjoj ladici, šapnuo je. Bela je iskoristila svoje spretne šape da otvori ladicu, a Max je zgrabio ključ zubima. Vratili su se u podrum i oslobodili ostale pse. Idemo kroz tajni prolaz, rekao je Gimi. Vodi do šume. Psi su trčali kroz gustu šumu, ali put kući bio je pun opasnosti. Prva prepreka je bila rijeka. Ne možemo plivati. Voda je prejaka, rekao je jedan psić. Bela je pogledala oko sebe. Napravit ćemo splav od grana. Svi su radili zajedno. Veći su vukli debla, a manji su vezivali lišće. Splav je uspio. Druga prepreka je bila tamna špilja. Unutar špilje tmina je bila gusta. Ne vidim ništa, plašio se Max. Gimi je skočio na njegovo rame. Koristite njuške, slijedite miris moga sira koji sam ostavio na ulazu. Psi su pratili miris i pronašli izlaz. Treća prepreka bila je stijena koja se ruši. Dok su se penjali uz brdo, stijena ispred njih počela se lomiti. Držimo se zajedno, povikao je Max. Psi su se uhvatili za repove i formirali lanac, prelazeći opasni put. Nakon cijelog dana bijega, psi su ugledali svjetlo Anine i Markove kuće. Dom! Zavijao je Max. Ana i Marko su trčali prema njima, suznih očiju. Vratili ste se. Znali smo da ste najhrabriji psići na svijetu. Gospođa Crna je uhićena i odvedena u zatvor, a Gimi je postao dio obitelji. Max je naučio najvažniju lekciju. I najmanji mogu biti junaci kada rade zajedno. Obitelj nikada više nije bila razdvojena.
Svake večeri Max je pričao mladim štencima o svojoj pustolovini, a Gim je dodavao: čak i štakor može promijeniti svijet. Suradnja i hrabrost prevladavaju sve prepreke. Ljubav obitelji najjači je štit protiv zla. Svatko, bez obzira na veličinu, može biti junak.